Thirtu te chibai ule PC wanan moi kani a serchip wang khoi lo ngai thlang u voin hi khovel puma rwal ban lo te ni International Day of Disabled Persons ani a serchip pa chuan he ni pol hian rwal ban lo te le an ma ni enkol tu te chuan an rem chan angin an mangani Voina International Day of Disabled Persons Paul Hian Zoram to Paul ZAP chuan pun khom na nei arem chan lo wangin an hnuai Disabled People's Organization DPO te chu an ma ni huam chung chewa arem chan anga hun mang turin an ti a serchip chan mari veng VC le serchip 7 VC huam tu be se na DPO chuan voin khan an huam chunga van tlang kong pui then fai na thokin serchip chan mari veng atanga le sang veng le bazar atanga chan mari veng kong pui kama bol lo te an sarfaya be se na DPO hnuaya hian member mi somli pathum an omti an president Mary Lalun moi chuan soin kumdanga chuan he ni hi block level ate ursun taka an man thin thule kumina ero shilenga wanga punkhom arem chan lo wangin an ma ani rem chan anga mang turati an ni anga hetiang hun hi mang an ni thu asoya rwal ban lo te chuan midang te ti ang zong zong ti theilo ma se kong tam taka midang te angin thil an ti ve the ni ti sia a faina konga po ma la tu poimo an ni thei ti lantir na pakhatatan het na tlang hi an nei thu asoi bok PH Department in Serchip khopui chom na atan tui kum tui an lak na pipeline chu vo in khana chia a darkar thum chunga siam that ngal ni in mi pui te tan tui sem chung changa har sat na thleng lo tora be sei ani PH Serchip Western Division na thok tu te hne na tanga thu kan don danin PH Department in Serchip khopui chom na atana tui kum lui tui an lak na a tui kum le khotetlang in kara pipeline chu tukin khan apai paki awangin a chethuta he wang hian mi pui te hne na tui sem tur pam na po ti top leilok ngalani a thok tu ten thei top chu a an siam that na thok ngalin pai pachia ta changa dar kar thum chungin siam that le man ani a dan pa nga yin tui pam na po tho chun zom ngal ni in mi pui te hne na tui sem chwa po a khai lak lo ti thok tu te chuan an soi ani PH Department how tu te chuan mi pui te hne na tui sem tur hi an sem ma ni in tleivara pam atul thin ti soin tui ti thiang limna hmuna te tui kum luya apam na hmun ba ka tui zem sang sang le control room ate tleivara na an tho thin thu an soya hetianga chiat na alo thlen pal po hian thok tu te chuan thei top chu a ma an lak ngal thin thu an soi bokani Nimina Serchip District sample en fia changin COVID-19 shikai mu chwa thar anom lova Serchip District shikai en kolmi pakwa te chu vo in khan an mani en kol na hmuna changa chwa ti ran ni thung Nimin Cancer Chief District Chunat Laboratory sample somli pakwa enfia ni in rapid antigen test mangin sample som pani enfia ani boka henga changhyang COVID-19 shikai mu chwa thar an om lovani heti la hian vo in khan COVID-19 shikai en kol lai mi pakwa te chu nursing school CCC changin chwa tir an ni vele thunga heng shikai en kol dam tak te hi BSF sipai ni in Bihar in thlanna duty kal ron ho November ni somni pathuma shikai ti mu chwa te anni heti hian vo in thlengin Serchip District COVID-19 shikai mu chwa chu mi za somnga pakwa anlani a anjinga mi za somthum pali te chu en kol dam ni to in tuna hian shikai en kol lai mi somni panga anla omme kani Serchip District a hian shilenga wanga mani in lama in khung sang mi som patni la omin sarkar munhma in khung sang mi za somthum pariat anla ommek bokani Christmas poala thisen pek na hun man meka vo in khan government Serchip College NSS unit chuan Serchip blood bank ka da durin thisen unit somni pakhat an pe Association for Voluntary Blood Donation AVBD le Blood Bank Serchip 10 Christmas poala thisen pek na hun an buat sai meka vo in khan government Serchip College NSS unit te chuan Serchip blood bank ka da turin thisen unit somni pakhat an pe a thisen petu te hi mi pa som le meichia som pakhat an ni government Serchip College NSS unit program officer usilal ram lian chuan NSS lama an how to ten shileng kara NSS volunteer te chu midang te ta na thil tha ti tura an be sei thu soin hemiden chen tan hian thisen pek chu midang te ta na thil pek thei hlutak le poimo tak ani awanga hetiang hian ro manna an siam thu asoya AVBD le blood bank lamin hetiang rem chang an lo ro man pui chu lom om ati thu asoi bok Serchip Bazar changa chhinveng panna Apollo Hotel thlangkong pui chu na thokal lai wangin vo ina chang khan lir thei kal tlang khap ani
Hemi chungchanga Sir Chief SP in thu chwa siama atarlan danin Sir Chief Chimveng lalpui thanga hol kota side train siam thatna Sir Chief TVC in an tho mek chu mi puita na thil poimo ani awang le thazok le chakzok a tho ani theina atan danin thunei na apek angin lalpui thanga hol Chimveng kota changa bazar panna Apollo bula kongchuk thlaron po tu in kar chu road block a puan ani a tu kindar ruka changa he na tho zo ani ma chu lir thei engchi ma tlan phal ani lovani Sir Chief Bial chunga Congress Party block patni te chuan vo in joint meeting nein Sir Chief Biala by election nei ani chuan ne na an chan nge an rin thu an soi Sir Chief Bial chunga Congress block patni Sir Chief East le Sir Chief West block Congress committee te chuan vo in Sir Chief Veng Laya pulal zuilia na te ina joint meeting an neya Sir Chief Bial to MLA pulal du omachu MLA ani na hli sak ani awangin Sir Chief Biala by election nei ani chuan ne na an chan nge an rin thu an soya hemi chungchanga hian MPCC president pulal than ho la chu aranglama komin candidate tur ti felpui tur biak ni se anti a Sir Chief Biala an candidate tur chu block patni shwai tu tenen in ron tlanga soiho an be sei thu soin chakle phur taka malak ni se anti ani voina heng block patni thut khom hi Sir Chief West block president puvi lalrem ro ta chuan akai shwai ani North Vanlai Phaya village council in thlanna nei zo tak chu rin tlak lova puan ani ta ka wangin tun thlani som khian mi puiten vote an thlak chale don Kumin August ni somni pasaria North Vanlai Phai Village Council in thlanna nei zo ta ka lung oilo na thlen an omawanga election tribunal in INFIA na a in thlanna a thil fel lo a omni a an report awangin Mizoram State Election Commission chuan tun thlani som karle ni ngani a vote thak thatle turin vo in khan sha tirna a chua in thlanna nei tur hi in thlan thatna ni lovin vote thak thatna tur ni in jingdar sari atanga tlaidar ni thlengin vote thak ani anga vote la te chu chiar ngal turani ang he in thlanna thlantlin te chu tun thlani som pasari ma a executive body din fel turati anni bokani National Health Mission NHM buat sain Mizoram adamdo in fai thlan chua te hne na nimin khan lo man hlan ni in Health Minister Dr. Arlel Thanglia na chuan aman puya District Hospital 5 Beratan Longtlai District Hospital thlan ni in Sir Chief District Hospital chuan loman pathumna adongani Taxation Conference Hall Aizola Kalia Club damdo in file cha loman award to Public Health Facilities loman le National Health Mission Nuaya loman chi sang sem na huna hian Health Minister Dr. Arlel Thanglia na chuan file thiang hlim konga in elna hlotling tak buat sai ani chu lom om ati thu asoya nun na hi atlua mishing min ti hlim tu ber chu hrisel na ani ati a mishing hrisel na konga thok tu Health Department chu an poimo zia sia a an na thopia lama an chong kam le che zia in mi te ril ru le taksa atidam theiti shethar le turin acha bok kaya Club Central Scheme ni in kumsang ni som panga atanga manchan ani a he program hi Swachh Bharat Abhiyan Nuaya Sarkar damdo in District Hospital Sub District Hospital le Community Health Center CHC Primary Health Center PHC le Urban Primary Health Center UPHC te fungsang sang manga endik ani a lomanatan thujiak le poisa fai hlan ani a District Hospital 5 Beratan Longtlai District Hospital chu thlan ni in Champhai le Sir Chief District Hospital 10 andota Special Prize Mera Aspatal awat chu mamit le Longtlai District Hospital ne na hlan ani a Sub District Hospital Community Health Center zinga Sakordai CHC in Loman pakhat na dongin Kortha CHC le Biate CHC 10 Special Award Most Improved Award chu chongte CHC ne na hlan ani Urban Primary Health Center zinga hlim NUPHC in Loman pakhat na dongin Sazai kon UPHC le Cholmun UPHC ten an dota PHC 5 thlan na ero district sanga nei cheu ni in Mizoram pum khai khom ani ve lo thunga Sir Chief District chunga PHC zinga chingchi PHC in Loman pakhat na dongin East Lungdar PHC le North Vanlai Phai PHC ten an dota Kholai Lung PHC le Ngentiang PHC te hne na po an malak thatawangin Loman hlan an ni bok Congress thalai te chuan vo in khan Mizoram Governor le Chief Minister hne na lekha thelu din shileng awanga mi puite harsat na to awanga ruwa man na siam turin an nge Mizoram Pradesh Youth Congress Committee MPYCC hian COVID-19 shileng awanga lockdown containment le adangte awanga Mizoram chungani tina ei chop jong
kut na thok tu te lirthe ezong te sumdong le adang ten har sat na to mek chu an sat lutuk to awangin Mizoram sarkarin ruak man na siam sakro se ti in Mizoram governor le Mizoram chief minister ne na hian le kha an thelu ta he an le kha thelu a hian kut na thok ni tin ei chop zong te tan hian Christmas ma in ni som panga lo ang hu cheng sang sari zanga tal achan pui an phut thu te lirthe ezong lon rul mek te tan an lon rul lai thakhat installment hu tal sarkarin tum sak an phut na te commercial vehicle and transport department a chia an choi chu azat ve za somnga tal ol sak an phut na te sumdong te anin hon lei thei lo wanga na sataka lo mek te tan dor lo aman thani tal tum le mi hnuai motor khala in lo fa te hne na ni som panga chung in lo na cheng sang sari zanga pe kan phut thu te an tar langani ZPM party chuan MLA atanga ZLP leader Pulal Du Oma pai ani chu dan le dan in beina nilavin politics sa in beina ni a an ngai thu soin speaker thutluk na chu dan mangaro rel na nilavin politics sa ro rel na dik taka an ngai ti an soye ZPM party hian vo in khan thu chwa siam in November ni somni panga sang ni somni a Mizoram State Legislative Assembly speaker in ZPM legislature party leader Pulal Du Oma anti defection dan tlo chana lo chan na mangin MLA ani na achanga apai chupoi anti thule Pulal Du Oma le achung te an laina tin an torpui takzet ti an soya Pulal Du Oma MLA achanga bang tura ngen tu te kha MNF MLA te anni ti soin aban tu po MNF party in MLA atana thlantlin thau ti soin Pulal Du Oma MLA achanga bantir ani dan chu dan le dan in beina ni lovin politics a in beina a an ngai thu le speaker thutluk na chu dan mangaro rel na ni lovin politics a ro rel na taka an ngai thu an soya Mizoram political history a chuang reng to tur India ram hundanga po la om ngai lo MNF sarkarin mimal in huat na ni nge ya ngai theya Pulal Du Oma chunga hetiang thil an ti du tamai chu lungchia thlak an ti thu le athlang tu phatsan na pu tu te hian zoram mi puite za lo na le poisak lo na an lantira an ngai thu an soibok Nimina Mizoram sample en fiachangin COVID-19 shikai mi som patni mu chwa le anni a damdoi ina changa shikai mu chwa mi pali lai an omani Nimin Khan ZMC laboratory a samples ni somkwa pathum en fiani in COVID-19 shikai mi pathum mu chwa anni a district shanga sample en fia zani som pasaria shikai mi patni mu chwa ni in rapid antigen test manga sample en fia zanga somthum pathum en fia changin shikai mi pasari mu anni bok ZMC laboratory a shikai mu chwa mi pathum te hi tun na state po na changa ron lut ve kan ni a Chunat laboratory a shikai mu chwa mi patni te hi lung leile Kalasip district a mi pakhat ve ve ni in state po na changa ron lut ve ve an ni bok rapid antigen test a shikai mu chwa mi pasari zinga mi pali te hi damdoi ina in entir turakal ni in si phir veng luna mi pathum le bongko na mi pakhat te an ni a lengpui airport a changa ron lut tur shikai pakhat mu ni in longtlaya twal chunga shi in kai chong shikai patni mu anni bok heti hian vo in thleng khan Mizoram a COVID-19 shikai mu chwa chu mi sangthum zariat somriat pakhat an tlingta a anjinga mi sangthum zanga somriat pali te chu enkol dam ni to in tuna hian shikai enkol lai mi zani somkwa pakhat an la om meka shikai zinga nun na chan mi paruk an om to ni a chin chia ani bok Darkar somni palikalta chungin India rama COVID-19 shikai mi sing thum sanga zanga somnga pakhat mobile le anni a shikai zinga mi singli zasari somni paruk enkol dam anni thunga India rama shikai mu chwa chu mi noi somkwa panga an tling to ani Ministry of Health and Family Welfare chinchia na changa lamdanin Darkar somni palikalta chung khan India rama sample noi som pakhat sing khat sang khazaruk somkwa pariat en fiale ni in henga chang hyang COVID-19 shikai mi sing thum sanga zanga somnga pakhat mu chwa le anni a heti hian India rama sample vebel chi som palin wai som thum panga singa sang sari zaruk somli pasari en fiani to in shikai mu chwa to zong chu mi noi somkwa panga sing thum sangli zakwa somruk pali an tlingta a sample en fia changa za zela paruk point paruk pali te chuan shi an kai to ani Darkar somni palikalta chung khan India rama shikai mi singli zasari somni paruk te chu anmani enkol na hmuna changa chwa tir le ni in tun thlengin shikai mi noi somriat pakwa
sing sari sang thum zathum som sari pathum te chu enkol dam anita a hei hi shikai mu chwa tanga chutin za zel somkwa pali point pakhat ani a tuna hian shikai enkol lai mi nuai li sing ni sang ni zakwa somli pathum an na omme kani darkar somni palikal ta chung khan india rama shikai enkol zinga nun na chan mi zanga somni parukom le in tun thleng in shikai nun na chan chu mi nuai khat sing thum sang ria zaruk somli pariat an tlingta a hei hi shikai mu to atanga chutin za zela pakhat point pali panga ani bok khati zong kha ser che wang khwa kan ti chwa the chu ni e